Kua kotahi wiki I te pupuhitanga o tētahi tamatāne, te kaumātahi tau te pakeke I te kāinga o tōna hoa I Murupara. Heoi mai taua wā ki tēnei kāre anō te whānau o taua tamaiti, kia rongo kei te aha, ngā pirihimana. E tangi tonu ana te kuia o te mokopuna I Pūhiara, me te whakapae nā te kore I wāriu tikahia e te kura, tuku waia pānui rānei ki ngā pākeke, e tono atu ana ā rātau tamariki ki te kāinga, I te tiki I o rātau kākahu kaukau. My mokopuna had been shot through the neck and the slug lodged behind his esophagus, so the doctor tells me. The school should have taken full responsibility, and because it was during school hours this incident happened. Ki ngā whakamārama, ko e nei te huarahi o te kāinga I Pūhiai e tōna hoa ake, te mokopuna I wharanei. Me te waimaria hoki, kāre I mate tonu atu. Personally, I would like something done for my mokopuna and the children boys, whether it be counselling or something. Ko tā mātau tūmanako nui anō, arā kia kōrero a kanohi mai, arā te tumuaki me ngā mahita o te kura kaupapa Māori o tā whiau nei. Engari I tēnei wā, ka hore anō tērā kia whakatutukia. I was a bit mamai on how that actually came out to be him in hospital, and he's got to live with that for the rest of his life. Ahakoa a mātau pātai ki tētahi o ngā āpiha o te whare pirihimana o Murupara nei. Engari ka hore ia I hiahia ki te kōrero a kāmera mai. Engari ko tāna ke I ki, tērā pea a koa ke rāno nei, ka putai he pānui mai tana tari. Why haven't we been told, the whānau, been told anything? Ko te tūmanako anō, arā kia kaua he aitua pēnei, e hua ke anō. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.